Nikiriro kia uici wa mahiũ kiria kiunganitie aikari ya Maguguini hamwe gwicurania na kumenya mekuruta uteithio nako nikiria maruga ni kunyamario o gwatukani aici ya mahiũ aria matatiraga gucera nyumba-ini ciao. Mburi na ng'ombe nicio iri hatikaini nene itũra-ini riri na riu aikari maracũngĩrĩrio gũkoma na mahiũ nyũmba. No gwĩka ũguo kũraheire aici aya ũcamba wa kũiyĩtwo mahiũ ta nginyagia iratũ, irio na nguo cia mwĩrĩ. Kwanza kwangu kulivunjwa, nikaibiwa viatu ya kuvaa. Unaona hata hii kiatu yangu vile imeraruka. Ile nilikuwa nimevaa kiatu iliibiwa, nikaibiwa hata dawa ilikuwa nauza. Mama mwingine hapa akaibiwa ng'ombe. Wanaiba kila kitu, hapagui. Labda kesho ni kwako utavunjwa, usibue ng'ombe. Umuliko na tochi hivi ukuwe melala, utafanya namna gani? O muikari agĩtarĩria ruo rwake. Othe marĩ na kĩndũ manayuo. Na rĩu marethana na aici aya makiuga aingĩ ao maumĩte o itũra-inĩ rĩrĩ na kuhura riboti borithi aria undu marugam nimekite no matire mona maciaro. Tumejaribu kuripota hata police station na hakuna matokeo tuliona. Maana hata tukiripoti hakuna jambo ambalo tunaona, hata hakuna ng'ombe zinashikwa ama watu wanashikwa. Tumejaribu yote, tunapiga ripoti halafu hatuoni progress. Sisi tunaambiwa nyinyi ati mnanyamaza sana. Miturire ya aingĩ yao gĩcokio na thutha amwe aingĩ yao merigagĩrĩra ũrĩmi kũhũnia ciana ciao. Na rĩu arũme marakoma nja na maruhiũ kũgitĩra mahiũ. No atumia nĩ marateta makiuga nĩ maramabatara ũrĩrĩ. Hao wezi wametusubua sana juu hata wanaume wote wanalala nje. Tunaona ndoa zitaharibika juu wale wengi ni watoto wetu. Sasa wakilala nje na wanaume wanawake walale nje kwa kitanda, hakuna mazao, hakuna kitu tutapata. Kimako ni ati tomishi maraia ndio na kigongona ni maracera na kuia kuo. Tunaona hata hawa wezi hawana haya. Ukiona wezi wakiingia kwa kanisa na huko ndio tunasemaga Mungu anaishi huko, hawana haya. Wagi wa mawira kuri andu ethi ni kio gitumi kinene aikari marona kiratuma mage thayo amugutire na mawira maiganu ma kwandika aria mathomete. Si serikali ifanye jambo, ikiwa ni kazi ama ni kitu wafanye jambo ili wawe hawa vijana wanafanya ama watafutie kazi ya kufanya ili wawe na kitu tu wanapata. Niguo kugitira rucio rwao aikari marahoya thirikari ike mituki kugacirithio gitari Maguguini no ti kumatiganĩria. Ngiribotera Inooro TV njitagwo John Kata Wenjohi.